4 meča za redom sam igrao 3 seta i sa Manarinom isto, tako da vrlo nezgodni protivnici, i Dimitrov Juranović i Ćilić, naravno u posljednjih nekoliko dana. Zadovoljan sam što sam uspeo da prebrodim sve te izazove velike. Zadovoljan sam kako sam uspeo da na kraju pronađem način da pobedim u svim tim mečevima, iako sam imao određene oscilacije, padove u koncentraciji i neke izlive nervoze koje su mene doveli u nezgodnu poziciju i sam sebe u nevolju, da kažem, dovedem, ali uspeo sam, eto kažem, da pronađem način da pobedim u tim mečevima, što je sjajno za samopouzdanje i za, naravno, osjećaj i pristupan sutrašnjem finalu. Pa naravno da me motiviše jako, mislim da Federer i Nadal su isto jako blizu, oni da li jedan ih turnir ili dva dela isto od tog zaokruživanja svih Mastersa i Grand Slamova. Evo već nekoliko godina kako dolazim ovde je priča o tome, zaista sam motivisan i želim naravno da upišem svoje ime zlatnim slovima u teniskoj istoriji. Tako da, eto, ne znam, nadam se da ću sutra uspeti da odigram još bolje nego što sam igrao danas, zapravo najbolji meč, jer to će definitivno biti neophodno i potrebno da bi savladao narednog protivnika.